Buenas, sen hafa day, un especial na episode fanatso, sa hafa ilelekunay na especial episode fanatso sa Fino Chamoru episode fanatso hungyan. Mandadanya hit Gwini Pongo, giholami Zoom, para segundo na episode na series Waves of Return. Inotganini sa na series as Andrew Gumatauta and Sam Barnett. Kumulelehu manestutu di na dos Chamoru gi otrubando na mundo. Giza Alemania, Germany. Hungan za maistudia I collection Chamoru, collection Marianas, gaigi giza España, gaigi giza Alemania. Za hungan ma diskukubri ma faktatsai na guaha totlang, guaha information pari paluman Marianas guihi, guaha tinifo, guaha mega na sen interesante zen sen preciso na cosas guihi. Lo, para hita gi Islas Marianas, sen sogu adzo. Aede, ¿cuántos na ticket United o necesita para un Hano Guatu, para Frankfurt, para Berlin? Aede, esta tinahong imidzaso gi United para adzo, no? Hungan, siyempre tinahong, siyempre malingoy esta hu gold, no? Hanggang hu latsay todo imidzaso para adzo. Pues, taimanunay na para connect, taimanunay na para sulitati esti siya, how will we reconnect para esti collection guihi sense algo guatu. And so si Andrew Nides and si Sam, matotso esti na dos, para esti bridging Marianas communities with European collections. Sino un supporti esti. Gaigigi holami zoom pogo, si Senora Frances Sablan, sen matungo esti na senora, esti na kabadzera nai, puri kinalamten puri nina latla I cultura, I minentenen I cultura ni Chamoru, I Islas Marianas. Estas financi Senora Frances guida finan, mas I tauto ni mas umatendi festpak nai gi Islas Marianas hungan. And so si Sam zensi Andrew Makeke ajuda si Senora Frances na pohano guatu para Berlin za po bisita, za po nai respeto para I collection guihi. Za si Vince Regis zan I grupunyan baila zan lalay para fan gaigi para I tour Giza Europe gi Augusto zan si Sam zan si Andrew ma ajuda siya lokwi na makeke na guaha salapi fundo ko siki sinya manhano Ginen Frankfurt para Berlin lokwi ko siki sinya mabisita sinya mandanya I Chamoru giza Berlin za sinya mabisita esti na collection siha esta man gaigi esti na collection siha giza Berlin maski 100 años za ti mega na Chamoru tumungo por esti ti man benisita nui Chamoru esti siha. So pues gof importante nai na tabisita esti gof importante na tanatungo I tautauta por esti siha. Angan malago au sumapoti esti na kinalamten guaha fundraising goal. Hungan guaha GoFundMe, Siyempre ti untungo. Ti para I medical fundraiser esti GoFundMe ha. Hungan sinyata usa esti GoFundMe para otro na klasen causa na sinyata usa esti para otro. And so siyempre gaigi gi I-link para esti na live stream, esti na episode, I GoFundMe link. Masaya 5 pesos, masaya 50 pesos. Por favor, nai salapi engan malago ha umajuda si Senora Frances zani netun gef pago para ufan hano gato para Berlin kwa se kisinya mabisita esti I collectionta sen sogo gato giza Berlin. Hungan, lo, para I kompensasyon ta pago, aten esti, wow, aten hit, I man maulik na 4 hit, the fantastic, I famous na 4 gwini, wow, hungan. And so, esto sangani hamzu para fanatsu hungan esti Chamoru podcast that cada mes, pat cada 2 meses in kekitsegwe esti Fino Chamoru na episodes hu agradeci hamzu nai na manholum hamzu toru gesti na Zoom koseki sineta diskuti esti I collection siha gidza Berlin gi Fino Chamoru.
Sa za Andrew Gaigaw Guini, hungan siyempre hago tumungo mas por esti koleksyon siya. Si James, idingaho, hungan, lo hago tumungo por esti, sa itiningo mo por esti como un titifo. Sa un estudio sa gaigigi esti koleksyon siya gof antigo na hemplon tinifokta. And so, gof malagudzu humungok na ginin hogu experiensya mo za Senora Frances hogu magofzu na nagaigi hagwini sa todo champut zahu humungok istorya mo siha. So, masaya hafa malagot mo umapatigi esti na konversasyon hu agradeci. Lo, Andrew, uno na senza hunay na un descubri guatugid sa Berlin, esti na information por ipaluma siha. Za ipaluman Marianas. Za i-experiencia siya para itzamorun sianamay, zan itzamorun guahan gof diferentes para ipaluma siya. Para guahu dumankulu zugid za guahan, za imeganya na paluma siya hutungo na adzu na pigeons, swallows, zan primet na kokko na lineehu men gaigigi holum un gigaw, gid za San Diego Zoo. Primet na biyahe na manliid zu egigi, pat manhungok zu totut, gaigigi siyanamay. Sa tadzanay huripara pat huhungok adzu na klasen paluma inatibo na paluman Chamoru Guini gidzaguahan sa esta kalang manaingui gilinat lahu. So pues, Señora, malagod zu humungok na experiencia mo sa si Andrew guaha taxidermy no na paluma siha guaha information pudi paluma siya ni matugi papa maski un 100 años tati na tiempo. And so, hungan, Andrew, nihita tutuhan esti na conversasyon, por favor. Si just maasimaget para i-introduksyon za gof maguf jo na manggaigi gwini pago para ta diskuti no idos na practitioners gwini sa adjo na iminalago ta para ta connect mas itiningomidzo dan hafa manggaigi gwini gidza Berlin no za tungkulu na oportunidad za chance ha sa esta esta para o fan baila jan para o fanganta i grupo ni nenong gefago gida Europa za maila jata ta gacha ta chuli astina na chance para takoni iman chomoruta pulo gidza Berlin para ta fanui sa hey man gagaga imanatido siya man malago para o kanungo mas but i cosas guini za esti ijota go no za maila za bayo guaha tres pa kwachu na slide para o tutuon esti na episode no tua za Por favor. Wait, Andrew, kumalagaw sumangani am hadzi ano na random na tautoman malolofan gitatemo. Titauto mo na ano na dispenso gaigyo gaigyo public na space lo. You know, it's a sport, it's a community space para co-working ma fanani laptop but no malaka lugar ti problema no. Okay, maulika. Okay, good. Yeah. Okay. Yeah, this is panan fina gua paro fatautung bulatauto like from fina bleachers. Okay. Okay. Was unkan necesita jurun mijo por favor fanhano gizo mami link izo mami social media platform Instagram za todo isinapotimizo para o cubrir
accommodation, amotsa, persuni, flete dyan, train loko, pas, basic needs, pas, usena gadesi, masaya hafa sinya unai, pas no, mailad at, diskuti ipaluma siya, no? Pues gimina gahe que sabe so por inativo tomorrow. Pues faz en mais so sa hafa. Pues prepara un slide. Okay. Hmm, Pues todo se pior y manchomoruta tatungo no y canta na angumupu si paluma no. Pues angumupu si paluma mega na tao tao san hijong piot ma tugi papa gi mafananan Western staff notation. Pues atana gwini gihulog asti tinigi as Georg Fritz edi I German na administrador ni Manmoto Marianas jaguija tugi bula puri kuturan sumo bula tenancy bula ti denancy lo Paraguayo estegui I mas uh, I mas tough pari I finena na tinigi put I content samorita ni mafanana ng gumupusi paluma no. Pues ang ginsinya na hano para link as specimen guida I HBO tatabag like 1980s fanan prepara todo I German historia gi jonya website sa angin wahati ni mo angin un tungo fumeno aleman sina un hano gatu jan taitai sa sinyo li esti sa gipapa lokwe estugi tinigi as Gertrude Hornboss. Hornbosso ungen ja Si Judas Aleman, hungen. ungen Judas Aleman pues si Miguel pago mafatukenan genen na Hawaii pues actually tati ikosas sa Marianas ja esti lokwe gi akagwe agapa spenso ang gumupo si Palumatalo. Lo giesti na tempo I 1949 Jagwija musicologist at tugi papa ginani kinantatina as iman maestra siya ihalo mi public system. Mas bula diferensya na klase na tinigi para esti na content sa morita. Ja asti ilaplo akagwe itinigas Mark Jaff pues wija gof na tusti na storya puri linadan na natibo tomorrow siya wini giza guam pues hafa temano na sa hafa na managwi pues o soju na para o fan taita esti na storya ta siyempre untungo kaimano na managwi imanatibo na paluma siya. Pues, gwini gi chetsoho sa musicologist so na chetun asti na native ecology put ikuturatan tomorrow dan musican tomorrow. Sinyon i Coco Bird gwini ja toru Eji ifinene na chetso na para ofan putehi jan ja magaloki para o poni para ofan gigaw esti na manatibo tomorrow sa sinanganias mega na bulan na manatibo na paluma siya na haigin managri gi halom I Hontono gagi gi San Diego gagi gi nos cuantos na zoos gwini gi continent to US. Pues
Gof nachos di estina historia lo sinya tungo puri I Paloma Ginen I kanta siya ang gumupos si Paloma sa uh, mafananan stock melody, stock phrase. Was ginen ikinipende ko man saturated I urizar halong tano antes, you know, because mausa para ututun kumanta. Yeah, was no. No, hunggan. No, hunggan. Hunggan, megana, hunggan. Fanan, megana tauto pagoti ma comprendi. Eno sa, masma tungu eno en gumupusi paluma gineni kantan Johnny Sablan. Pat matung Yeah, na en gumupusi paluma estina kanta ginen estina plaka ginen estina CD estina track. yeah, Dati ma comprendi na antes, syempre adzo na isenangan ni tumutuhon I kanta, pues I kakanta guida latmon puri I hinanaunya I kanta. Lo un tutuhon yeah, taiguanau. And gumupusi paluma, pues hogu latmon puri I hinanaunya. Angan malagua kumanta put yeah, naidza, pues enigi guinaidza yeah, mo, pues yeah. esti paluma hogu nini girl or esti na paluma guahu or but wenti malago kumanta put otru hungan zapasun usay paluma parun metaphor put otru lo eno isenangan tumutuho ni kanta zani Yeah. kantot guida latmon put taimanu ha usay metaphor masay hunget Zao and Senor Francis, then James, por favor, en lenguaje na somo por este si Andrew ha introduci hitnai, then esti na megay na idea hunggan, megay na idea ha zotti holam na megay gi esti na conversation. Lo paraguahu hu hasu na gi megay na versions para eno na kanta. You know, I troncusiha. You know, ein gumupusi paluma, pues hafana klasen tronkuma menshona, tronkun doni, Mm. con pai pai, tronkun sotda. Mm. Pues Yeah. eno sumiggesta I hinasonia pati sinintetnya I kakanta. Za guaha un otrunay na layer gi I zomu metaphor. I klasen tronku pari tinanum un uusa tronkun doni ayade hafun keke songen enganun song I paluma gaigi gi tronkun doni hafa mama titine sautsili hafesti hafa bidadamu lahi ayade but hungan and so Senor Francis but James hungan question gazera aten hit no I Oliza kwentus natin si James sa Guzano gwabula tiningo niya pud I mismo Paluman Marianas sa no gagi amin ani matoto giza no sangkatan na isas Marianas ang gintinati so James no bula tiningo mo ginin edzi itito mo pud I Paluma pes be for the English yield to guess as James. Ay, Jesus masih para esti na oportunidad para usar no kini esti na episode no lo para go nai pero dyan si Miguel lumangkulo jo gitsaguahan ti gof tungo po esti paluma siya paluman natibo paluman Marianas no sa actually anay sumagan ngayon so gid sa luta para itsetso tiyo go fatendi paluma sa itsetso para itinanum lo debi dio fanrekohi simiza pat pipitas gi halam tono da pabe fanlat na latsu gi nursery mommy fan tinanuman pues para go unay ifinene na
i magaso atatizi zo huzum gifio maagang fio no gifino conservation ifio lo magay taiguiam ki sabaneta gagiam ki estabam ki alumton za I guess tres semana you know i magaso atatizi zo lo i mina 4 na semana humuzung zo que feel go na mai sa muzung no pues estaba zo ukakano no i amotsan taloani go na mai sa ki alum tono da matato tsung zo ge eda na sa toza si za ki alum tono pues ukakano i amotsao za uhuhungo cantan paluma y teto y chichirica, ¿no? Y egige. Lo gizaluta gof interesante este na sinangano sa gizaluta mausa ochun naan åkgak guihi gizaluta. Para itu i dikiki na paluman ni fafana i dadalaknya za kulam bumabayla i paluma maogeng naabag pat chichirika no ini gitu kuhan sa magay loke gid sa luta mausa dos na noon naabag pat i paluman andi sa andi ocho na palum bonito na naan no Jan edu ikolot aga na paluma maogeng na fanaoni gwini egigi no jan sai palokwi maogeng egigi logi saluta maogeng chichirika sa mana tibe songan tibe alok na mana libis lo maus ocho na naan paresti na paluma Pero dyan ito i paluman fatsi, dyan i paluman apoka. Maogang ito ni gay apaka na pulo i zonya i petsonya maogang ilohi no. Maogang kotbata. Pues ito i palaan i kolot tsukolatin na paluma i palaan maogang somnak. Sa I guess para go na ikinemprendeo sumoga i paluma gi semdak za kakano todo i pipitas gi kitano no so I guess zanya i semdak lo esti paluma para go na anay matato tsung zo ki alam tano kulan tumangis zo didide sa ninahaso zo po di historia ni manamko siya anay ma historia zo po i paluma Jani kantan paluma or katin paluma sunidon paluma gi halom tono. Guana ba ma storyati so manam ko nu i paluma siya sa ma sangonin so inaania dan hafa i usuniha para ninkano but esti dan makakano i tada niha but mauusa like or makakano i paluma like STC koko padi to pago kulan prohibido sa protected species pago lo mga masangani famagonay na lalalo i famagon lo para siha na etzige na i kostembreniha za etzige na i lina la niha pues anay matata tsumzo ki halong tono luta tumang istudidi di sa etzige na i sunidon halong tono para i manamko siha winigit sa gohan za gohu lokwe huhungo eno na sonido lo gagizo gyocho tono I mean sumatsalit so pago lo paragonay eno na momento 9 años tati donkulo na sustansanya para go sa edgi na i perfecto
sunidun Tåhdong Marianas. Za na tristi edzu is estao guahan para go sa titahuhungo eno na sunidu ini. Jan ifamaguonta ti paro u experiencia eno guini. Jadi di tanah anaugusia para luta pat sa ipan or aguiguan pogan masaya man lugar para u experiencia eno para siya. And not triste na cuentos para goza. Hita guini kita kohan gaha idzota state bird, territorial bird. Apa no? Ikoko no? Yan. To sa koko galang kono. Oh ay lasi so gaha kita dono. Dono. Dan Hunggan. luta loke sama introdusi i paluma giza luta loke ontes zan pogo. Ay last na introduction para konservasyon ni paluma, I think fanaan ki 2019. Mana hanawgwi siya i petsun siya i sub-adult, if you know English na scientific na palabra no, i sub-adults or i adults. Pues makoni siya ki patkonairi Star Marianas, makoni siya gato para luta za masota. The Masota Gialamton, or actually Sabaneta, a grassland area. The, la siya pa hasta pago. Lo, the taigo siya gitagohan. So, don't kulo na defecto para go giisti na situation gohan dan para ifa magunta sa timatungo perfecto hofa ihalam tono. Actually, if I'm a gun pagod za niya iPad za sumasaga siya galam ikoto niya za matsotso iPad. Ti kakasi if I'm a gun ta lo ti matungo po di halam tono za ti ma edsu isinetin antes zan isinetin manyanata. So don't kulo na junisti para go. No. Denansiawan na nakaling hunggan. Tiu considerere no na who comprendi na hunggan maulek angan ta onra I kep kunai gwinigid sa guahan lo wow kalang ironic taigwisi Alanis Morissette na klasin ironic nine na But yeah, Monty last Kaza could be the toto. I don't know. Nanga sabi check holong gi Google. Nita sanga nita sangani legislatura nita tu laika benti para I manok. Manok. Hunggan manok. Then got logon buni. Sa sinya umeradicate I manok. Yolo. Si Jus Masi James naisa. Parewi experience ako naisa. Hu hasunay pare I sinanahu biha. Asangani junay na imasanya na paluma antes di gera I gak karisu pare I gak karisu. Sumaga gi halami si Swanzan, bonito I kantanya. Za, mega historianya po destina paluma lo tiutungo. Hafi kantanya, hafi katinya. Lo, and esta mata esta hadingu amnay. Humano ju pada saipan. Za, huhungo kadzu na paluma pari primet na biyahe. Za, megay gi ori zahu. Gidza, hukeke hasu fanan san roki megay za kaleng tumangeso sa putfin lo esta taigwi sinanahu biha lo putfin hu comprendi nai I historianya nina kabale si historia nai lo hunggan debidi hu dingu I mismo tanohu para be comprendi kabales na historianya zani sinitenya Signora, por favor. Bonito hafa ta diskukuti no za fenomo zan si James na piniti lo devi ta no koni tati edise man malingo paraguahan no utunga na gaiga diskipagui kolebla ni no muna mafnas no but no
mo eradicate I paluma sia lo sinya neta fa I Cushing Zoo or Cushni Zoo ni ma pega ne gi alum often facilidad padguma I gematnya no zama pertehi ginin I kolebla sia lo David ta no bira sia tati para I lugar tagi za guahan sa no fenomu Devi I ochu zani tatati na generation Devi uma experiencia no zan lokwi I taidata or todo na itautauta ni timo experiencia parafa na por uma panhano para ochu na lugar giza sangkata na esas Marianas por uma hungok lo no for no English, we welcome them. Gisangkatan nesas Marianas no maulika para ekonomi and mami loki gini no hulo ni lo no fenomu para tarekla hafa I fatata no za ola mon sinya ha no makoni tati za mana no mamta talu ni no giza isan guahan no no napati malaguzo para be no sanga ni ocho no anya menciona si Andrew put diferentes na tinigi put I paluma no anahasuzu si la defunto Emilio Azuzu zanantilatizu si sindin no indilasyo ginin sa ipan ni no guaha unu kantania loki izi gupu paluma za uwe ekungo kani no mentras man kwento sit ne no para be hasu hafasa I palabranya fenómeno miget na guasa diferentes clases metaphor ne no za bonito zan ginta recoge no sea ta compara ne hafa no I sustanciania fenómeno No, hungen. No, si just masi, señora. And, ay, zahue idioma nai na nihita tauta guahan nai nihita supporti ekonomihan I manyaluta gi islan sangkatan nai. So hungen megai guihi pudi kotorata and mas bonito itano guihi lokui sa mas beddi nai mas fresco hungen mas latla hungen angin malago ho malls hungen bira magi para guahan lo angin malago ho mangi tano mangi yung angin malago ume fresco nai hono gatu para luta tinian saipan lo hungen una hahasudu señora nai na todo guaha mas interest nai manyalang itautauta put kultura nai zan todo esti siha za hungen guaha posibilidad nai na hungen cultural tourism ecotourism put esti siha nai sa mangaigi todo I paluma siha gi islan sangkatan debrita na hasu itautauta nai na preciso esti para itautauta antes hungen Pago nai si James hanahahasuit nai na pariman hoben pago mas I mundo ni hanay giholam I iPad pat giholam I kwakto nai Minecraft mas I mundo ni hanay lo paritaw antes I katen paluma I kantan paluma adzu I soundtrack parilenatla and so Andrew Hago nai un estudia esti musicology and so si Señor Frances malago gui humongok mas por esti metaphors nai un menciona esti na diferentes na tunada siha hungen esto hu menciona loquinai na I megaña na tautauta matungu I version Johnny Sablan za hinason niha na adzu I kanta lo gi hinasomo nai hafa sinyata tungu mai hafa sinyata edza ginenesti na kanta nai zan I tautauta nai zan I paluma sa para guahu hungen husen hungi nai na guaha
a deep relationship gi Fino Ingles, I tautauta zani paluma sia. Zan esta kaleng malingu para megay na tautauta. Lo, buenti gay gi ha, esti gi ikanta, ungen. So, hafe na somo, Andrew, por esti. Si Diyos masimiga, ya husen hongi na gagaya sinatiningo angin sinya hafan ekungog mas no estina kanta but gwa salan gi banda ni i library gi banda ni esti i chechota gwini para ufan connect esti na cultural belongings gwini sa kita gwini sinya ta na lot la no kita gwini guaha i genealogy guaha i istorya ni mananyata gi tautauta gi kanaita gi kalalota gi hafa i hiningota antes pues esti sia ti sinya una pueblo ti cosas no edzi i man flowing gi halami tautauta pues esti mas fundamental na tiningo na Paraguaho na sinya ta haso hafa kahaso si Senyor Francis hafa haso si James Bamba bonito esti na historia pues anagov interesado uno si James mo na gua naan paluman Andy pues gikini pendeko tanan na guaha benaila, guaha baila, no? Pas guaha kinalam aksyon, gesti na paluma, pues gini kinim pendenya i mananyata, esti na gof uniko na kinimprendi, pues para guahu, dididi performative, dididi na fananyajo understanding concha i ti tautaw naman lolala gihalong tono ti Kalan pues ada no i paluma, no? unggan pues Kalan mamimik ni, no? man mimic yes unggan the sina ta kung finena ginana si Johnny Sablon record sa guaha fafata gi linalanya pues matutuo na tumiscovery todo por i kantan tomorrow gwigi penandalay no my Chamorans pues matulaka para tomorrow jo adu na plaka pues ginani Joko research a record isunido ni i paluma gifinena na seconds giadyo na recording ginani Hollywood recording some random bird but again para ta haso 1970s edi 1970s matutun mo malingo imanatibon sumawang ginangwahan pues ulili hafa mafanan i renaissance zani minalingo ni imanatibo na halumtano zan tori man lalala gwini gi halumtano za hita ni Manyaga Marianas sinya ta connect esti siya na historia esti siya na trajectory Fino English yeah No, that esti no, gof anak na i Zonya version na si Johnny Sablon na pari kanton sa morita na yun masaya hadzi kumakanta mausa i forma mausa i shape mausa i structure na za manabula zani shenenti zani intention za si Johnny Sablon hatsogwi adzu logof diferente si champo
Zan gof diferentes y intencionia zan y mañanata zan y tumurun antes. Sa pari mañananya zan y bisiguelonia y bisiguelanya mauusa ang gumupo si Paluma para guinaidza, kinasi, Bwenti guaha guput, za bwenti, puri imenagof hanay, ihaani imenagof gioridza ni lamasa. But hafadzo, hana la nyahalang na itetsu gi haani. Like, taigwihi na kadadiha na klasin sinenti na zan aktibidad. Lo, pare si Johnny Sablan, Guf interesanti na sa hatutuhon giadzu in inspired i tinituhon guahapati puri i Gwenaidza, Guahapalawan, Guahaneni, lo i ultimo na betsu hanahalam i sinente nationalism, Chamorro nationalism. Sa hafa ha ispipia gi i ultimo na betsu ha ispipia i Chamorro na Paluma. Zan mas overt, mas explicit. Za siyempre ti megainay na otro Chamorro mausa ang gumupo si Paluma Taiguihi. Lo para si Johnny Sablan sa esta hanahudzong dalay neni, zan, esta kaleng, esta tatungo na i malagot niya na Chamorro, tautaw hit, para kada uno na tautaw debidi guaha, Deputy Guaha Sunedu, Deputy Guaha Dandan, Deputy Guaha Estina. Hausay palabra cedula, he uses the word cedula para dalainani. There has to be an identifying feature para i tautau. And so, para angumupu si Paluma, adzui ultimo na betsu. So, gitinituhon ha oonra i manamko, za taiguihi mauusay kanta. Logo fa ano i ultimo na pati na ha uusay kanta zan ha espipia i Chamorro na Paluma. Za hakeke na fandanya i Chamorro gi kanta ko sa kisinya manhihita como un tautau gi esti espiritu nationalism kinalamte nationalism za hungen. So Paraguay sen bonito taiguihi na ha kalangon tolay gi tolay na gi dos generasyon mega na generasyon gi i diferentes na betsusi. So yeah, zaho na. Ungen, Gineta, ¿cuántos bula puede Paluma lo ko malago na ta bira para Oy, tinifo. itinifog na banda? Hungen. Sino James? Okay. Sigwini. Sigwini. Jiguini. How's it tiningo Paray presti? tinifog. Pati ningo. Tinifog gani. How's it tiningo Ura. presti? James. Good for Ay. God. Tuli Mike, Tuli Maget. Oh, may kwentos niya yun. Ay, go, go, not mago. Isti para go sa, ti tatungo na guaha cosasta y trustesta y museum siya giza San Lago, no? Ti kumekile ko i San Lago Amerika, i San Lago foreign or otro na nasyon, no? Lo, edso na okasyon sa guahan, what is it, 500 years, anniversary ni Mafatu Sidut, paro exploit it, gini sa guahan, gaya opinion, lo. Anyways, matu uno na litrato WhatsApp po. Dispensa ijoku WhatsApp. Anyways, gua message gini ni katsongo za afanu itu uno na litrato ginin museum. Tiatungo ginin mano na museum. Lao afanu itu litrato za gua uno na atupat. Zan dos na doga gi litrato. Sandalias no sandals. So gua is na tauto di matungo
tumungo palabra doga, ¿no? Esti, Doga. esti cierto. Ongan doga. Pues ti tungo mano nagagi doga za ufaisi ni gatsongo. Hey, ginamano no nalitrato sa ilagna itaw to ilagna itaw ti tungo ginamano nalitrato. Pues ufaisi ni gatsongo gi otrun na museum siya, hey, do you know this photo? And they said no, mamasangani zo ahi ti matungo, no? Pues later on, Fino English, serendipitous na sinangano sa estaba tu luta za mafatu man matu archaeologist España za estudia tenanum Marianas. Archaeologist lo perfecto titulo niya archaeobotanist za estudia tenanum antigo, no? Za magwagodok tano za masosoda pidasun charcoal, carbon, no? Then edusia pidasun hodzu gihalumi eda za ekwatio process lo masosoda DNA pada maream na klosin information pas determina na o estina species tinanum tronco pa tinanum tono, no? And anyways, masangoni zo nagi Museum Madrid guaha tinifuk Zamor. I said, oh, ko esti za ufanui sia ilitratuhu sa ilagya ungan. It's a good night. Well, ti ma Fino Chamoru si so lo, give in English. Masangoni so ungan, it's a good night. Tinifuk siya Anthropology Museum of Madrid. Pues sangoni zo angin sinya masoda fondon salapi pero koni zo guatu kita España sinya hu estudia tinifoxia da sinya hu azudozi sia ni en estudia niha. Okay, que na soy palabras fin de English entonces esta mapadunido ni una mi English da summarize, no libiano no na vida lo pues soda fondon salapi grant monies, no, fondon salapi pero konizo gatu kita España za sumaga zo 2 semanas za patsa midi, who measure, no, who midi doga costa tengueng or koto tengueng ketot siha then lokwe guaha panoma gueha lokwe, no, zani doga. Donkulo na oportunidad para goza actually antes logi 2019 adjicto para eso mafanan Honolulu Biennial, ¿no? Pues guaha bula cosasta giza Bishop Museum recogi todo gatsai higam it's karakot siha ni mafatina si salapi, no, spondylus and it's si conchos loquit, no, za para joko exhibition joko mentor asangani zo Wenti sinya un tufuk edzusia natinifok Chamoru ni tima recoge, ¿no? Edzu itinifok antes. Edzu ni mangaigi sia gi literaton fresene ni zunga, ¿no? Zonia artista. Pues tatizi zonia suggestion, pues, or sinanganya, pues, utufuk itihong antigo, za anay hu aatan, za hu estudia literato siya gi fresene, za hu lipapana na
esto tungo eno na teknik, eno na chetso tinifo. Paso mampuk zo tuhong, mampuk zo doga, zani balakbak, edzo antigo na balakbak, no? Lo edzo i kinembidan i Espanyol siya, sinya hulii magait, edzo i doga. Zan edzo i kotot ni antes. Ti kumekile ko na ginini tempon anciano ni man senadi todo do i man Chamorro lo ginini 1890s no na tinifo. Am konya kiguao, am konya giago. Amko na tinifo. Pues, gof mago sa u affectai zan eno affectai zan eno na oportunidad. Sa actually gimenagait para hami or hitan i man artista na tibula sa lapeta. Tisinya o ba capital zabe faman fleti para España zabe visita na museum. Ti kumekilek ko na publizo the namasi na patgunzo gidza luta, but makat para ta fan hono para ta lii za ta estudia estisia na Francas i museum sia. So hu midi todudu hu litrotun molek todudu za etigi nai taza humuzongnya puede ki tiningo, like and then idikes itinileo edzo i information ginini in estudiaho lo pago puede amon sinya mano sa manyoda zo mas ki ochosia na museum atsuka edzo ni si Andrew hanatungo zo put doga zan i ketot siya gitsa i Berlin Museum. So, pwede amon, sinya ta tungo mas, pwede siya itinifog antes. So actually, iminagait, kuaha bula na klasin tinifog Chamorro, imamfog Chamorro. Kuaha bula na klasin material ni tausa, Kuaha gunidzo, åkgak. Hafianiti. Edzo hale Freycinesia rekineke, inani tinanum fianiti or hafianiti. So anyways, bula klasin tinifokta sa, maulik sa guaha ejemplo or, tinifok gi museum, lo pago, kulan, Hassan, dito fok piao, tibula, no? Very rare Hassan pago, tinifok piao. Kwa unos cuantos kuini kita guahan, kwa unos cuantos kita sa ipan, tiotungo ko guaha kita lutat, and zan edzo if fianiti, antes, mamatina si manamko, canastra or ala, usually fanaani canastra or this the laundry basket look again laundry basket give tomorrow hey to live and mangi laundry basket and so este situation is tao mantitufok na gua bula ititufok agonizo weavers no mamamfok agonizo lo minagayat ti bula gibandan åkgak ti bula gibandan piao then hasanen no fianiti ti utungo ko gaha ki jaguahan luta edzuni matungo. So this is donklo na oportunidad como ta soda isalape para ta estudia ta record papa ta recoge todo la información para mama y la generación. Actually, como un ata ni leblu siya ti pula leblu put
if in English, material culture, no, there's not a lot. Gua bula para historian sa Marianas, no, gua leblo un buzzada, matsusuda leblo para historia, lo ti bula para koturata material or al ti utungo ko denansi na palabra gifinota lo, I hopefully uh, uh, famatinas maulik na resources para mamayla na henerasyon sa ikinahulo sa it's kung mamatay ito Master Weaver gibandan pio esta malingo todo itungo ko gwaha leblo za ma gagi gi papaistak leblo gi holo mi DOE tiutungo or ko gagi gi tiutungo hazri director i museum Guamlo benti gagi gi vote niya tiutungo Maybe gua uno na leblo mafatines gi 1970 tiutungo. Yeah, no, hungan. Oh, wow. No, si Jus masisa. No, dinansya sa anggan taatan i megay na kusasta pa i man mapus na i chempote man mapus na tau ta pura otsu pottery za preciso atu importante atu na cosas lo i tiningo i literato gi hinasota per i tau gin atu na clasen cosas diferentes Zan i tiningu, zan i literato ginin i tinifuk, zan enau. Enau na klasen cosas un diskuku ti popgo. Sa hungan, sa angin pura otsu, ramenta taiguihi, un hahasuna na faum, lasqui. Sa kaleng, gof lahi. Gof lahi taigui si magalahin kipuha na klase. Sa pasina to comprendi na sa hafasiga man mahatsa esti imahin kipua lalahi na. Lo angin tahasu podeno I hemplo ni tinifuk, I dega, I canastra, I guagua, I ketut. Diferentes I hinasu I litrato I hinasotanay sa debiduan kalamza, debiduan kaleng mas menhalum patamanu and fatina senau. Ti put like un faum I åkgak un faum I hagun nidzok. Debiduan goftungo hafabidadam. Oh, Denencio. Hungan. Sa esti tiningo mamfuk no. Kaya ba yun na tauto masasangan over under hulu papa etwa. Uto de hago nizuk pues tufuk ikaw. Lo actually bula tiningo kibandan mamfuk. Tat kumo i tinanom, no? Tat kumo I tinanom. Tat kumo i rinikohin i material. Sa taimano paro na listo paro na ready esti na material. Sa kumo un ututi i hagon da sa un keke fuzo i hafa para un baluta no or para un fuzo no or sandwich or wrap no como tion hami I hagon soda I hilo I guafi pad I fegon tisinya on usa sa sesumatitik I hagon no that ti angin ti un preparan maulik I material tisinya mamatina so kotoy tisinya mamatina so canastra Zangin un gualok or un manrekoy piao gi latsi na tempo sadik bumaba i piao no eto itinilemo za atsuka i tempo para un panrekohi no or piao but hafi aniti but hagon agak sa ngayon parun tatmi simidsan agak no jadi di yung tungo ano sa kumu tay tiningo siyempre baba
hiningzong niya, no? Siyempre, you know, given the English, don't call na failure, you know? Di ula la itinanong mo agak, but siyempre matay itinanong. Sa como ti un dansi, no? I tempo, i mes, you know? Sa bulat tiningo, i manmofot na, put tiutungo i palabra ki Fino Chamoru lo gi meteorology, no? Zan i klima, zan i tempo, zan i ko para bahu fananom agak ki fanyom nakat pat para bahu tatmi hujung isi mezan agak i tempon utsan, no? Tapi diun hasu put STI tiningo titufuk zan edusia i fafatinas sa actually bula tiningo gi edusia na tauto, you know, por ejemplo, like you know, pero was any sinangan ho earlier, no, usangan am so por the outplanting, no, angin para un tat mi ujung i si medamo, dan ngayon para un panrekohi no material tat como i out and i fianiti pad estisia. Dan i pogo lo que i poxi, no? Debi di untungo esti i reglamentun i techo. So makat parago pa be, you know, di diskuti esti sa bulletin ningo lo fanago ito given English. So debi do I have to really dig deep para soda i palabra cielo, you know. Si dus masinay na un lalang nos todo esti, hugo fagradesi sa, hungen ti megay tiningoho po todo esti, za, no, hutungunay na, nyatata na itiningoho po esti, hutungunay na matingan, na guaha matingan tiningunay, za, hu agradesi kada tauto na hafanuizu i hanom. Za, Senora Frances hungen, esta kana hokuk na i chempota. Lo zahu na benai how esti chansa para un hutsum na i conversacionta. Mas ya hafa malagot mo. Por favor, sa megay na asunto na tapatsa gwini pogu, puri paluma siya lo, puri tinifok lokwe, puri manyay nata i eslata siha. Lo, Senora Frances, hogu pogu, masaya hafa malagot mo na para un diskuti. Sidos masi no miget zau no mo amentazi I finonia no zanestorania si James no bula palabrata palabra antigo ni man mafnas esta pat man malingo za bonito sa no existe palabra ni amen shoshana si asasangan si James no debita tanun muna mamta tanu ta continua mo usa no parewa zan I no afasia no debi para tatso gafa na ipasu no I step by step afa I arek lufunonya debi todo no siya tatugi papa para hita zan para I manotati sa no bula tiningo man malingo por ejemplo I fai ani muritirauzo gimit 1996 na sokan no o birazo tati i sistema na escola público gwini giza sa ipan giza sangkatan na isas Marianas za o birazo tati mid 1998 na sokan za no o fatsutsui ezi I programan bilingual za pwede ibandan sa moro sa eno masutungo. Ginen na programa galam 2 años ulilikui todo I tres na islas gwini gisangkatan sa ipan tinian dan luta todo sa eskwela ni mama nana gwi Fino Chamoru o fatoywi o sagazi un simana za o fanagwi siya kanta zan baila no za ginin bisitaho ge za luta no
I magosu gina tempo si Senora no Carmen Taimanyo no afaisinzu para be check si un amku ina anya si no lovingly ufananaan si Tantia no lo si Matias no taisika ni na anya za no amazing gi content samurita za no ani no ma taguzu para be no interview no be faisin dan be record po di content samurita no alatmus no uno na palabra nizi i después no tungo na divina no leknya hafa gwala hafa gupo hafa maumu na matutu pesani no asonga nizu no akala na mangang zo leko no tantia no gagizo guni put bandan samurita hafa no i divina no na relación para i kanton samurita lo después no tungo na sinya manasedbi gi bandan samurita sinya madzoti huzung za eno bidahu na yani utugi i lalai fa'i no es una palabra tiutungo za Paraguay malingo gi inilalao sa no tiu faktai para matonu mi fa'i no gi nilalao no lo ani u faisin siya i man omku hungan matatanum gwini giza Marianas giza guahan giza no saipan luta zantinian zan leku na matanuma loke gisan katan esas Marianas lo ejemplo ni u keke no sangan i guhasena palabra i fallu i matutu eno sena palabra tutungo Paraguay malingu lo gininas tantia zan si la difunta no Nantona Castro ginin talafofo gana gizaguahan ginin ena idos no amko zan i otrusia ni manatatini no ginin sia na no talun tumungo enosia i palabra i bandan fa'i pues i ejemplo sia ni asasangan si James no akalan rikokoi tati izi sia man malingu pat man malefet na palabra ne o ti tau usa pangu za tatalun umusa si Dano Mendiola no afanagizu zi amaga umogaan amaga tumuluani amaga pumapuangi za diskenya afanagizu eduna palabra una sabit de aryu parewa za nizi tahi nehi ni hatihan no gifino i antigo no parewa zan sizu usmasi no na palabra ne so no eno i puntoku i bula man malingu palabrata debita ta no estudia debita ketungu za ta talunu siga mu usa cosa ki no tigizi palabra ni afaza James is yung nanshona ni kinizi i somnang no ni debi be edzang sa no tiutungo zina palabras za debi be no diskipago para mona be siga muna setbi kinizi i chataan za ni gifts somnang no gaha mas todung na finota za debi para no di ta praktika mona. No, go sidus masi senora hungan fanyomakan hungan malingo i ne fan sa somnaki i halit na palabra gwana fanyomnyakan. Con a mouthful of words, no lo fenomeno ta estudadzi za ta songan ezi i proprius ani dinantisa no ani dumadang kuluzo gano giza guahan ne sambil mafanyagon guamzo no ezi i kumeke i leknya ni antis ani dumadang kulu kumele leknya ezi za tiutungo na tidinantizu no masangonya esiki uno na amku wini giza sa ipan si nanommi no taimanyo lenya agahu kumeke ileknya eno na palabra ti kumaleleknya Pese ko oki si zus masi sa uagadesi eno sa no ginin ezu no tungo na
Nazi i palabrao antes, za debi bena dinanti, cosa ki, no, we're the mentors for our kids, no? No, debi ta fa hemplu hit, za debi ta sasangan hafa, dinanti cosa ki uma edzak loki i dinanti, tezi lati. Senhora, se Deus masi gof denância hu gof conforme nai por esti sa mega, i lenguaje kalang malilingo estas i tsalutan ay as Ken Cooper dan iman yatluhugi inet lo lalahen guahan manliliko gi sengsung si hagwini gid sa guahan za masangangan i tautaw i estao i Fino Chamoru gwini gid sa guahan za masangangan i tautaw gi 25 pa 10 años gwini gid sa guahan sinya madeklara na como y condition nai linguistic sinya esta matai, functionally matai nai, esta I finut sumor de gwini gidza guahan. At soka guaha, maski un mit na tau mam fifino, matungu lengwai, man kapaski lengwai, tinahong I famaguan, tinahong I man hoben matungu lengwahi, pues tisinyo en songan nai na lahat lengwahi sa tisinya masusteni para I mala na henerasyon I lengwahe. Lo, denanciaw na na importante gof preciso na nagi esti na momento esti I geftadong, I latadong na tiningu zani palabras, debrita usa siha, pa debrita tugi esti siya papa. Kwas I man mamala na famaguan, sa buenti ti pogo sa gifinot niya si James na man mas interesado siya put I iPads and I otras cosas, lo, buenti gi tiempo. And I este kalang mas suabi I finot sa modo gi oridzata, I man hoben maatan sa, mahasu este hafa mangi I finot sa modo. Taza finot sa modo, estaba guaha lenguahita, mangi este, pues siempre ma-agradece na tatugi esti na tiningo papa ma-record esti I lenguahita sa sinya mausa. James, guaha ultimo na hinasomo? Pues Andrew, benai how I ultimo na pati para hinitsum. James, go ahead. Well, para ko na piggyback sinangan mo, esti pamagonta. Ti pareho dyan, kita or manamko, no? Matulay ka, or tinilay ka di custom niha, no? Sesu gay siya menan electronic devices, no? Like I said, ti kakasi pamagonsa, etigi na linala niha. Etigi na hasta entero mundo. Electronic kit, no? Manggaygi global community, no? Pago. Sa nihita bansa mo na koturata. Mga para tapega gileplo. Sa timan naitay siya leplo. Tafamatinas apps. Sa manggaygi siya iPad, manggaygi siya Samsung Galaxy notebook or hafa na niya tiutungo sa bahay laptop po. Sanguay telefono. Ito zoko extend ito itinya no. Dos na electronics. Tawza zoko Apple Watch pari Apple TV tawza what is that? Rico Fire pari TV. Oh. Tawza. Magahit dingahit ang mis. Oh, ganay. Ya, taza reloho mensana lokwi. No, esti para ta konsepta para ta satpa lenguahita. Debidi ta tulaika hinasota hita laam ko ta tulaika hinasota para edzo hafa malago niha. Ti para ta salga gileplo, ti para ta salga edzo recordings sa esta taigwi 8-track. Ti uno sa 8-track no. Ti naliligaw 8-track no. Uno sa download music para YouTube or SoundCloud or whatever ito siya no. Za debidi ta na halom kulturata gi pandan electronics no. Za
Ti kumekile ko Famatinas website. Famatinas is the YouTube. Mo like YouTube channel pa di Reels ki internet sa ulili i mo ki bandan Reels zani esti ni ta fanizak Fino Chamoru gi guambas zani guambas no. Mo like no. Sa estaba zo ki Facebook live ay o akachacha di lo you know esti i guaulo ko estaba zo ki Facebook live zani Instagram live sa o fananagwi iman gagay ki olomi i virtual world no tay mano paru tufuk igwa kwa but igwa ya itihung no za bula toto ma slide up into my DMs sa masanganin zo jongkulo na agradecimiento sa una famta hujung estin na resource estin na 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 itsetso mo para ta na famta sa na how no give it in English available make it accessible no za Nagwaha. kumuti na tag guahati siya information sa actually makaparon humuzong ang gigimamo zone aligo maestrom or maestrom no it's hard sa matututo itaw kada dia 9 to 5 gay kitsetso pues humano gay parigimanya akakano senanya pues may go itaw no sa debilita tulay hinasota para electronic na banda para ta famatinas apps but edu YouTube channel no unos cuantos na tauto mangagi Instagram sa mamatinas siya video or reels para edu siya ifamagun sa and then hoguloki sa sesu mo nga Instagram huli Hunggan Denancia Tizahu umanok lo hutungunay na bali. No. preciso na to Hunggan. no Ezgi naisin ng ano ezgi putfin ta debidita tulaka hinasota para bandan electronic no zata ta tulaka costumbreta or not tulaka para ta na sonic column costumbreta Instagram Facebook YouTube sa manggagi manhobin gano Nanga zapay famatinas gimao gi hafan na Minecraft or what is that Roblox or whatever Oh, Hunggan. game bay tuvo gi gagaho gano gato gi Minecraft zapay fanagi famagun gano gato or whatever the case is no and so actually pago that's what we need to do debi di tatso kita gano No, Sidus Masi, no. Sidus Masi. Tusmake. Andrew, Hogo, benaya i ultimo na i ultimo na sinangan gifino Ingles, pues, por favor, hutsum Yeah. Ingov guardi lengua hita penanasti i mas anok ko na episode sa bulag binaja gihalom corazon ta para ta pati hujung afay tiningota sa usan agradeci Auntie Frances, James, even you, Miguel, Bali, no, Gifinomo, it's golf Bali, I really appreciate. I'm gonna switch to English maybe to wrap up. So for just for a little bit for our viewers out there, there's pula vocabulario winning na episode. Bio bira tati, bio honga, bio tugi papa, maybe by Fatina sa afananya jo sound bites, by pegay gi social media. Oh, para ofan golf guide na episode pues si Diyos maasi todos hamzo if you're listening please go to our social media and follow our fundraising campaign we really love our culture we want to connect to these collections and we have a lot of knowledge to bring to our community and so yeah it's para guahu si Diyos maasi. All right. Sidus Masi para Hamzu na tres, Hamzu todos, ni egad zain ekungok, adios. Esta aquí manatli hitalo. Esta. Adios.